Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wih, ada Dek Jihun. Dek Jihun jadi barongan apa ini? Wih, jadi kodok ngorek. Dek Jihun kelas berapa? Wah, kelas PAUD. Temannya siapa, Dek? Temanmu siapa? Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul pakai barongan apa ini? Barongan hitam. Wih, barongan hitam. Ini Mas Abdul kayaknya nggak orang sini ya. Orang mana ini? Ngariboyo. Oh, Ngariboyo guys. Terus ada Mas Farizi. Halo guys. Wih, Mas Farizi pakai barongan apa ini? Jenggotan. Wah, jenggotan mangap-mangap guys. Barongannya mangannya apa Mas? Apa? Gak ngerti. Oh, alah gak ngerti guys. Mas Farizi kelas berapa? Kelas 1. Wih, kelas 1. Terus ini ada Mas Rama. Wih, Mas Rama pakai barongan apa? Wih, singa besar. Singanya warna apa Mas? Oh, warna coklat. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi barongan. Wah, pakai macan. Terus ada Mas Miko. Wih, Mas Miko jadi barongan. Oh, buntut macan. Terus ada Mas Hanif. Halo guys. Wih, Mas Hanif pakai barongan. Yang kecil. Wah, singa kecil. Singanya warna apa Mas? Kuning. Wah, warna kuning. Tak iso singa kecil ki piye to Mas? Ngerti. Oh, gak ngerti. Warna kecil ya. Terus ada Mas Elvan. Halo guys. Wih, Mas Elvan pakai baju merah. Mas Elvan pakai barongan apa ini? Hiu. Wah, hiu. Hiu ini warna apa iki, Van? Warna merah. Wah, putih. Hiu ini mangan apa, Van? Dengan uang. Wah, mangan wong. Sapa sing dipangan ya? Jihun. Iya Cihun ya ya. Yo, saiki, Mas. Mas Reksa. Ayo Le. Iyo! 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 Oh, wow. Yo wes yo Mas Reksa. Yo saiki Mas Farizi karo Mas Abdul. Mama nangis. Lagi turu loh. Bang apa syuting?
wes yo Mas. Wah Mas Farizi kabotan iki. Waduh, cah cilik nggo berungan gedhi yo. Yo saiki Dik Jihun. Karo Mas Elvan yo. Ya Mas Elvan karo Dik Jihun. Waduh, ngamuk guys. Farizi ayo dicaplok. Caplok Elvan. Ayo. Juna kene tadi. Kene ning ngarepe Mbak Irma to. Ayo Zi. Ayo dicaplok. Mas Farizi dicaplok. Ayo adik dikenake. Yo wes yo. Wah kodoke cilik. Silo malah rono. Yo wes yo Mas, yo saiki Mas Henip karo Mas Rama. Ayo Mas Silo. Gale gue sing opo ta? Wes jajan. Bangsane para Gandaro sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka satengahing alas gagal lagi. Ayo. Yo wes yo Mas. Ayo Dik Jihun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe